Era radio bulan do vata weekend do vakitali tukani weekend menina singai sema puta tiko mai ne kavini vakarombu kan dendai sa singa lebu tiko ne vakarawai weekend do me viti tuko ni tunga mai ni dona kana uda ia vakilai tali tunga na katakata weketo ya sanango tauna uda salavata tukina mbata-mbata ia to toka tunan raki. Di sana rei tako mai ngori me vakaua vakamadala taka tiko yani nindana mai veto mani tiko ke na lilu ni Divine Group of Companies na kambani ka wakarurungi kia tiko kena na Divine Pacific Food Mart, wakatanga kena na Divine Home Care, wakatanga kena na Orange Lounge. Arto na tolu na bisinisio ya, wakarurungi kia tiko na Divine Group of Companies ka kena iliuliu tiko Mr. Poasa Koroitamana. Dasano wakambula saramandeani ve Mr. Koroitamana na kavini kua, imbula vinaka. Bulavinaka una isa ni bulavinaka na matavyoka ni waro tikumai ba usivi kemni na nonda ni daka tiko na nonda tiko na bulangi na nonda bunongo California. Vinaka. O kila nira na loma taru tiko ira na nonda tō leo ni matapu vale na radio bulan do vata na usa tumanda ni nonda rubi tala noe ne kavini kua. Ia ni mbera ni doru tarania au kere raunio ni wakamadala te kiom ni mandanga ve ira na sema tiko mai ne kavini kua ke na sa wakadambeka na balawuni ngona ni sa mai tiko ni Amerika kena sa mai tau iawu tiko na kambani lewongo na Divine Group of Companies. Vinaka una na dangunga puas Koroitamana makasa marita katumanda tiko una ya wa ngole mai Amerika na rusong bulu tin kalima na tin kalio ni Disemba na rusong bulu tin kalima may nagkatin kalio ni Disemba na embag sawat ya may embag walukin na nanuguti ko boli Amerika Sandin. Ninareda kyo ni hawareda chiko na page ni nito kampany ndalam kinando ni chiko may baga nanumi ni embag wali Amerika lendola na koro may matuk melaw ndalam kinakoro lo mati matuk melaw na wananumi may bera na kampu chiko may banwa na vekamera wati na embag wali Amerika. Totoka. Vinaka, sa tiko pura na bisinisi kan bal-bale ana baki walu no ni sa may tiko bulingko sa tiko bu nanguna dava sangay may tau yabu kina ng bisinisi. Bisinisi registrata ki waka matinitu vanua ike California kakine na federal na katini ni singa ni okotoba rusanga bulu tin kabitu register ya tunga utinga sangay tigabu na pingarabe na maten January rusanga bulu tin kawalu na bisinisi game tigabu na rusanga bulu tin kawalu. Totoka. May tiko ya sa tiko nga na caregiving na home care, Divine Home Care? Iya, tigabu nga na Divine Home Care ka tigabu sa tunga na vale. Tigabu nga ni ro nito vale nga donga na room nga kero katatume ni ro bol. Tigabu lelay. Totoka. Ya samay tau ya bra na caregiving utia sa new wakarita katuka ni na Divine Group of Companies eva samay wakarurungi toki nongo e tolu na tambana sa tolu na tambana ni bisinisi na Divine Pacific Food Mart wakatanga kina na Orange Lounge. Kila ni endo na kaundo lo matar taka wakalebo ya ngoni sa lebo na agency na home care. Ni agency ni ngoni toke sa may toya buraw Amerika. Ya. Kaya ni sa may tikubo na rawa na nomo ni agency ya. O tiangay baka na nanudaba ko sa may basonga tolu tu kinabango na nomo ni bisinisi. Na bisinisi dalaka undo daka mo klatole mo ndo kana nyo ndo daka mo ndo katole mo daka na nungu bukan tindiki. Ya mo wandika ba na surrounding na bono ikutukina. Wandika ba na diot tukunungo bukan tindiki mo reda na mbula bagai labo ni matintu Bula bagai labo ni matintu matike na daba na roni
I vito mani tunde ni viko misalnya do bana no mu retirement bate kena tosoi me sona ka merna vi me tosoi tunga na business me ka kuni baka na business ni toke kondo na numitu enduringa me Ndawa. ndawa Ndina. Iyo. ya obvio bodala na bana na me daka kuni riso mukina ni toke ya nakanga obvio kara vikan kata bina kata me ndaba ndure dono da business me mbalabu problema daka bana no mu bukan daka bana mu bota taro Dabana ka wadru matuna bi lako na bi tampani song beso iko kela iko rani ko tumike na so na talano iko rani me wato mantuki na non business ana ka wada ka bana mate nyamba kinu bulo kumai wa mai tu mantanga warro tu ber tu makau tu na dabandina ngani tanan rakini bandur business ke ko ya wati unaki na home care o kila na home care sena agency ko adam chuke na rawa weekend da itoki Leta ni na vingarabia tikituni non tambulan da sing me buli da tale sen na kasaga me buli da ngaike me maka pepa taki baka kina na non da vinga non da rani vingarai na formality nga ko offer taga tungo na state ni obina ka ni on don mo da wa ke me chui ko na state certified kai paper ya o kenda ni toki sa chura weekend na kila ni vingarai Wero kina non tami tiga buna. Kawa tiga bu sarnga ena caregiving baleta na bunua me tukina na kena bunua bo California ena bunua tengango Sentaros. Tuna kena bunua ngai tuna kena nraki karoro kina na mai tosuki na ni business go. Sandina. Ko ea ko sama ni le na wakanana nu wate a ko sama induri tali kino ya na rua na tambana na Orange Lounge wate ke na Divine Pacific Food Mart. Ya na Divine Pacific Food Mart wa me wanduria. Bata ni ureda ni kla na ni wambimbi oya from experience. Tando la ko ina vi menta wambimbi menta sali chuku wate ke na nonda clients. Dala ko ikasa ndo wale bunga na kota tuna noodles enda toru tunela o ngai da kana chuku bagada. O ngai la ko kina nongo bagana na mo wanduria na stoa na mendona nongo ko bulikin na stoya na ngontala bulitin chugin o mani bulikin me buki kenda na itoki kila men da bingarabi chikuna bunon da bingarabi chikina we still eat good food we are staying at home o kan men da kana bina ka chiku ya o bulia sar na stoya buli sar ndo na kana lori merani dili masar chinga kina weekend na bingarabi wambimbi enda tuina bononi da kanaka me kausarangani kena nonda ani karura ni kena mai toso na business ya ya gauli to so sarina woli pakai me da real estate balata ni uri da nalenga ni kena nonda to la ko mai ke wambimbi ke wa pepe chiku mai ke bimbi ndonga na no credit points ke rani ko mai wa pepe tu mai singi bagi tolu tu sa bagi vida sa chunung credit point Reng ai. Walau lo malia na mas tau chung na matubu bali. Ya, ana buno ko ala ko kinay na tambor na real estate. Na real estate ko apartment ko ala ko chung Orange Street. May lang tal chakin na balikan na Orange Lounge na non rabu ke wir na chukina. Pataki makaki na kanda irna kay na kanda na ngoni to kay buno biti da tike sa kanda na kana non da binakatu non da sa nakatalichunga anda binakatu da suka ngani wali sa takenya nakakana mo gamit. Patoy utalaki na walikana. Klasa ro garavuchi ko na kenro ina kiro ha uni keno to ya. Totoka vakoti. Dava manda na nomini rai na viran beka so era na via mai vakandurin bisinisi. Tum beka so na nomini pakasalam beka me vakana nomini amai to yavu. Me hadava tiko mengo. O kelani na auroni kaya na tamata kede, tamata tambu yau ni rongoda na itala noa ke Mr. Poasa koroi tamana. Me ambaki vida ngai Amerika. Sa may roninda kaya ni Sarawata binaka sartunga ko na American Dream do tukutuku nitu
ni sami rawata tokango. Na dam beka rauni ni na vaka sala te kira kina. Rauni ukai o talenga uoka kina. Dam beka rauni no ni vaka sala mai veke mamina sa sanga tiko yani. Sa mai sanga vulutu rauni ukai na baki ni mai tu Ito naka waka eu manda o lako mo waka o kutu mo lima o andara mo lima vida na nung bisa la waka mo lima investisyon. Ya o luwata. Talu mo kaya saranga o may nyusa lagmay. Tawala mo may wakan tinti ka manda. Yo sana numo mo may tunmeri ka mabibi bekanda sa mapya pamain da daga binakatuen baybiti. Nyo sa do may Amerika, ngor santo tele na itig-tigi mo. Rando ka tumeka, you're going to green a pasture. Doon nung kita tahu weekend ang talag may baya. When you come to green a pasture with your position back home, it doesn't work. bitaliw yan na itutu. Bitaliw to yan ibali na itutu. Lesoramay mo to yung kanto. Doon nga kay Amerika nga Sangge mito yabo. Sangge mito yabo o karir talaga nang wala chukumay ko ni lago chukumay ko ni sa turmay na nung ni lavo ni Provident Fund ni marre may buka na nung ni may toyab blata ko ni bela ko nga may ni sa may toyab sara mechi ko na kani bia kare ko o ka chukumay ki renan to bia toyab kanta nito kay ro chikenda bina ka chungo menta toyab ena caregiving bisnis singo blata da klabi na kanto na kanay wale iko nga mo nakava na nung mitabi baka ito ken business. Garava na nung mo bakandindike, nakava na nung mo planning me binaka, na nung mo budgeting talaga me mo bamuri na nung itubo kava kay labo Dina. So naka ukla weekend enda sa kila tume so na sa nakatako tume baka navitampan so mibiti. En rawa. The drawback nga ni baka enda lako tume sa tume na ilaw. Uyau nanunggu lako me asing lako binaka. Ko kila ni lako me sesatuan do nila waktu nunggu tal. Uyau register takara tunga kinang bisnis ya sangke tosu chiku. O sangke full time nunggu bisnis. Na 2020. Nguna usari dikin ni sangge role na nung bisnis aron karabi. Nguna to mungkin na wat part time tunga kin. Part time tu ya sensor tunga ni somi. O karab tunga biso mi tunga mena North Bay Agency do na kampanye home care ke Amerika. O daga tukino sando tukuno bereto. O sa to yam tal singan do na nunggu home care agency. O na via uli tele una kaneda kada. Wando ni via na kanili liu mentuno ka na wono na lakina na marketing kito na lawa tati. Endo tala na kao kari kanda kini to ke kanda binakata na ilabo. You have to spend to get money. Iko mo bakang taka. Eu kala na matimba kanya baka ubang taka whatever money I got. O bimama taka saranga. Nakan riso na caregiver. Nailabo nga ko na text. Wata kena ilabo ko na marketing. Ero bimama tay. Waka ko ela ko na marketing tu la ko ela ko na marketing. Gata klau ngela ko botumay. Sing sa tunong ko network wer na ndong karabi. Ya nga nakaung kita ka nge marketing au sange reinforce tak nunggu marketing. Ko ando babin binakatakan yo ni wasya may natikin ng gorin balat ni kila ni bunga weekend na baka durin business weekend to na ito kay manda indo nakango to siyang sutin indo turti ko baka bimbi nang bimbi ni marketing. Na no mo boli taka na no mo iboli siya na tambana daban na no mo bengarabi asa wili tiko baka no mo iboli the services koya o wakan din tako baka binakatakan yun ni waseti ko indua sa may raunin da kaya sa rawata binakatiko na bulan na sasanga na American Dream endo kay nakito do to kunital tunga you heard it from the horse's mouth na marketing na kaya ng bimbi na marketing yan na no man do ni sa may tiko kinanggo sa may dambi to ka kinanggo ng bisinisi yun ni sa raiwa politika community ko sa tiko butalang gondo tal na bakibo dava na nomo ni raya na bisinisi kar sa may tawya butal ito nganggo andong beka na kao ni beba karita ka kina
Eu ndo ngana kerkere, kala ni sa via bukan turin bisnis da bilomani. Dena. Ke labi competitor. Katal nga bembula, iko bembula. Na ndo na usutu lebu mendo chuko be ke kobe bukan turin bisnis. Me son sabati ko na lomam. Me binaka chiko. E ke kabo bukan turin bisnis ni korredo kaya sa rawa kachiko na no bukan turin bisnis. Kira-kira lakukan ikina. Duna turang bidan turang arto chika sa maruta ka sa toso da kana to business. Arto kito ndo may vital no chu. Okla ka sa na baron chu. Ando wa severo to na nakakao da kapa. Lebu nango na bikenda na tawkay. Labu nganda sa rot sa wakang tagsara. Wakang tagsara songo na timteru na mate. Au sinka ni dana non da culture sen non da tradition. O kanga mo wasiana no mo ya uni business budgeting. Mo ando esimu kango mo taro na no mo tai na no mo kai bailo se. O ka na nongan dun melakukan na melakukan singi ilabo ni business. Dona kami na kamo somiko. Eu somi, eu singi nongo na ilabo ni business. Sing nongo. To sandu may wakia watanga Ampe Ndo sa mewa ki watang ko sa lora ni lebu ni kausa rota. Ana nono ng business sing nongo. Eu nongo tinga na kengu isa yo sa libu nango na. Au sa sure chima yo sa kala ki ka sa vilta tu na kengu isa. Sandi na Ito na kaya to nando to malu-malu mo talaga to sa wakia watanga yani na ilabo ni sadi tiko ng bisinisi binaka. Ya rto na turanga rto sa bakandurin business tingo sadi taltunga rongo da tiko ni sana rongo da taltunga non rto ituk-tuk ni beboli ni sa rto may bito talitonga na radio bulan do bata tale ni da bakasama tak na kanga ila ko may nungu bakasama nangune sa rto tugo na may kinorto sadi tingo nito business me sadi talanga na nito ituk-tuk ni beboli me sa rto may advertise na radio bulan do bata endo na kana nungu marau sangi bango nungu bakasama competition is good baleta new redi ramanda na India na China na Asia rao ni dua na shopping plaza ya vida bata tu na store na non rito store na Asia na rito store na India toto bata nga nakarboli-taka so nga nakandu hindi tok nga bakalalay yeran dito tok so nga na non rito so Okila toro ni vuli may kinavakalivu. Siya tapang beka nominiray. Nungkure, tala bachi ko nung tatandar ko. Doon na line ningon sa lot sige ko na commercial area. Na nung tatandar ko ina chini namba ko mapuli ka na tulay nisto na sanang ko. Bersangkele tuki de reda ko doon na office kito sa sige ko sa nito office. May center doon na sa property ni Kambay. Tamborua, release renting tel cukup na kebalang. Rental cukup gitu na kebalang. Itu sa manito head office ko. Cukup talen ni tiket ni kan hotel na wale non kani kami waling bulu tu ni kuli. Rental cukup kami begitu. Cukup talen ni hotel na wale is on the line sa bitu cukin na nunggu interest. Kaya sana man doon sa Arabia 2 months or 3 months time sana nito. Ya Okay, ninda sa ni ko baka during business sa mga ko beda ka mo tatanda ko. Dina. No mo vision. And then you make it to be aware with your staff. Kito ni mataka. Na nito singa ni strategic plan. Kito keda na staff na andon mi kito lako keda na families mali chuna matabu valer andon na buno rasong chicken no hotel may Sacramento. Guys liam no soso kito sana kita ka nga berarti matay ni ngonong ko kito sa kito kinito head office duto nito boardroom na head office no kito sana strategic meeting na nito boardroom ni mataka totoka we'll include the family after the meeting kaya merakalachi ko ng business ko itaka talitsunga ng bulan matawal dina totoka bakoti totok sara na vakasama enda may rongo dati ko na kabini kuwa rauni ukaya vikim ni na tiko bolingo Amerika
Senga talangan yun ni baku iki na natu na be sa iburu tali so maleta ni kilatiko na nondotu bata-batonggo e tau iburu keve ko ya na eroni ka na bakandurin bisinisi mai na bi sa iburu tali so na bi toto bata ke tu ngana ke na vakasama na vakana nanu batanga go e rauni li vaka anga te kitalanga na banu da banga oni sala ke vaka tiku kina ko ya na bi tuku na tikani rauni ni be tartara mai be Mr. Poasa Koritamana ke wakain do bakarita ka mai o koe, e ani tū bakarau me na vivu ke ani wiki muni na ngandrewa tū na bakasalam beka, so na vivu ke e sa tū bakarau koe me na wasi atu ani na nona kila ka ake na veka e mai laku duru mai, na wano liwango Amerika. Do talam beka na kau ni vea bakarita ka? E vide na kau vea bakarita ka tali chiko Totoka. e do na ka o kerkere, ni laku me ko sa bakarita ka, ni sangitos lek ngana nung bisnisi. Tobule masumiko. Kala masumiko me bisnis melaktan ngana nona lainnya. Ne labu ni bisnis melaktan ngana nona lain. Berarti na bisnis na tuwa kata kana vika ni tosu ni bisnis. Ni kusama engage te kira tu na tamatata Mereka kun ngi kinta dal tamatata sar singsun. Sa may besu na nong bisnis. Ke laku chiku ngana bisnis na kena laini, laku chiku gawe ko na nong laini, na nong bisomi. E na bulan ng bisnis. O ya undo nakando barataka ya eliu nango na weekend nango nituki into may chungo. E tukuni nga ni sabi bantur bisi salak sarami na kirilaw. O ya usang kaya bakibida chingango na nungu didi chukuni ni kampanya na bisnis ko sin bisnis mo ni. O ya umba ka usang kasi. Singli na nungu ilaw. Nailabu ni bisnis. Berata rawil tal chunga kino na nungu tamatalagalak. O na marura chiko na tango magachuk na matuwal nungu tamatalagalak. Ya singo yau menakin bisau na bisnis berata kima mi contribute todo ko kina. Menge rani wango. May vici kakina. O kala ni rong tal chango vici kakina. Sa chungo do na nito tubutuba me kito sana toso vici. Sing tubutuba lelai tubutuba leu. Sana ado may na kenango na donango na talba ka doro vitalo me bur. Sa chukto dog na pepe ka sana ke wareta ka ni nada ba na nito tubutuba leu me vici. Totoka. O kila ni leu sar me vici na don mina ba da tikina. Kan dona wasini lela boli utelanga na ba tikina. Ya. Totoka. Kini tutel ka o wareta ka una. Kila orida na kan danguna go Amerika manda bekento Amerika bekento na ngoni tuki na business vina kan dondo menda to ya bukina na caregiving agency beleta e lavuleu ndaro atamikina ngai ken karua elele na no kompeta wirike na sakelangan ni business ni kebiche del camp for the Fijians beleta na nanda vingara do time ya na Fijian do time na nanda vingara wirna ke valangir sa singin garaba bakaleu Iyo. Stoa, o eu na nungu atakavanga na stoa na bukunta nga na caregivers. Me kuali nga may nakakana ni Vici, me ramay ka na chuki na caregiver. Pero na do tu vaya ika, patake kenda sa may chike. Libo nang tawana na ni Vici. Talangay na stoa may sakramento, daw tataka may nakatakakan, daw katumikin. Yang nga na nakilim, na stoa singi ba tumbila mo chukubiyaw. Iya, singi ba tumbila mo chukubiyaw. Iya, na nungu na kinaki, mabukiri kina na nonda caregivers. Kwa vivia kana tu na nonda kaka na bgabiti me rabakani tu na stoya na mado sa tu na o andambe to ko rongo tu na no ni interview ro interview tu ko te nandu na no staff na no former staff iyo eleki wareta ka tu me do na ka tu tu ko mendayan ramai ni research ko na Mendamba di leki mbula tali tu bir na wekanta ko na India maybe ti. Kartu kuni chingo ni billionaire. Tu ni chiko wal cha sali da chikin kasama imbuta ko da no gustete jiwa yau. Bo dili bata kana kaka na kibeir na nongu tamata da kibeir na keke bus. Era tu ena living. Sama itu na nongu bakasa ya. Mele kambura keciko may ng bulan do wate na mado sa uchimbeka. Gona nung gubali sila so kadib ko may na office na uchina na interview ya wa ngiri ko ya. Tu nada ko sala ko kina ke may but beside the point na kanga veka ya
enta vela ko ten mengo na sinido non tabe ten tu kin mevich Mhm. to sabe mai wandu den to num business ke Mhm. raba na num business Mhm. ko vina kata mo vito ko ne nam bula mai vale karaba na mo vito ko nam bula mai vale Mhm. enta tungo na kana vura au ndo tana ta chuku bi ni osa virta kan dona badan do ni dona bonongo karonga ni o sonangeli watu bang mitabino virta nga bango nandalo aro ni le Vitalia ko singita tumbita sa mundo ko ni kaya Yana enam bulan nga. tumbo ngamay. Enam bulan nga mai. Iya nanggel may pinakachip. Wag si nanggel ni ko amirta kachip na matendal. Naloman na nelo na may sasawa ka pinakachip ko iya. Ori de chimbo ni veo na tuku ko la kuchuko na mado sa ocha sando na ka na eu ni la kutuna advertisement no ira na itokei Nambimbi ortu nambula na stoni kantavu na kaba. Wana na mchiwe wana mbete ubukia. Nirtu ngoni ni biti. O kentanga na ngoni biti tungo meta kay mele toko na talchiko na business na India. O chame ngay market talchinga ni business ya o kentanga na ngoni ni biti. Asanto na vi wakal lolo virata kibekenda. Tapi nakadeka nga mo waraka nga na Indo lang may bicho ang gawin may kinakumkakan. Yung masanggal ito kontal chiko yung dua tintale. Kasa nakinikarua. May baka ngatakan yan nito Nimbula. Senga ni madala e dawe mai da buka koso. Tobo le talemanda. Hello? Hello? Iyo. Wasota. Mai da buka koso toka kia. Roni. Okay. Iyo. Sangi rongo di kim ni vinakango. Hello? Kera te ngā ramani bebo soti. Mai dada buka tiko ia. Iango o ki la kero sangi se matalimbekango. Rongo di au? Iyo. Vinaka. Mai da buka koso toka kia. Ni a waka madala takatonga mai na market na kena mai kona nanongu bulangi na madha sauti. Iya. Dua nanongu former staff, former employee na store. Ia mai da buka kosto kana tikinea. Roni ni to mana talemanda mai? Na mai wakala tira na Asia. Kona Asia kwa tunu tuchu kwa ni turanga millionaires and billionaire. Guri ndonga na ngon India nungu supply na store. Ndonga na ngon India ndo supply chunga mai veo nge me ko chukua. Singkila na mena tunda kuningon India me le buta ko dakina na nongu caregivers ko rasa chiko rotungo. Pero na caregivers sarang ingir tal mai veo. Ko unke choki na meu na forma ko ala ko mekina na visurecha. Meu na bandon te kia wen kina bleta. Au na kerker vi ke menina do wat chiko mai kina ni tu sto mai Sacramento. Sacramento. Bleta na menitunda ku ni nunggu tolu daka iliu ya kwa sa bitikito. Menitunda ku ya nona chiko nangoni ni India ngo. I mean kwa nangoni India talango ya supply am chiko mai beo. Iya. Iya. Kembang bale. Na leo naka na bataron kina wa sa tukuno chiwa. Au kadib ko may mikro vital na mother sauti. Sangi kila na dawa na wuni na vela ko. Ya oyo ndanungu itatonga kenda me sosawa chiko ngana lomanda da vilomani chiko. To sabi na kata mo bukan dur business ya matai mo dakama na no mo bukan dindiki. When ni bukan dur na no mo business ni ore da kaya ni bukan dur business chiko sa na wala chiko. Oiko dakama na no mo groundwork. Dakama na kandu mo dakama. Iko sabi takamanda na wanua Orida, ola ko na kena vitamban. O sa tabaka nga bango na nomu kango, nomu taliboni.
Roni reda nga nangunang ay kurungot to kinital nong kori sa tao. Roni reda na tambana ko o fatakatuma Amerika na weibu kini bisnis lalai para tunggu lebu tu na kantaman. Iya. Dia dengan ngutar ni bakarita ketika maya ni supply batanga nangunin dia batanga ko supply mai na divine supply talenga virtu virtu Supply may na na divine kay supply chuko na ngon ngo may ko tawabo ki chuko vira na kera sa sulian non roda. Pana oda ni mangiti na burua na tapos chuko tunjuka na baka mau. Pana supply batanga may tungan chuko runan dola na burua. non retupek. Nanana tope ka do na bibalom tigile runan dola sing rotan do na burua pek. Na kene karua kala menda bitatani na vingatida. Menda vingati binaka. Dina. O eu nanongu via bos chango brata okana na buni nongu abulia na stoya nanongu nanumir na kegems. Me sa bagale leito kiso na non to kota chinga na noodles na tini mati na tini pul makau. Na taka kaninda living Karena sarang ano kanang bele o kana wata tayo kandalo kinaika mayviti ni olivin chiku. Hanga na buni kana aboli na stoa iya lolo bira sarveo na ne bagaro na daruya ni do chunga ni toke ngeli toko na chiku mai ndo nga na business ni ndo na ndo tentale. Kaya santa na kota mai na yalo da kina na burubula lewo Amerika ndang sengan rota ndo na ka. Vinaka. Vinaka wakalevun da may rongo da tiko na wakamadal ni Mr. Poasa korito mana na Divine Group of Companies may wakarita ka tiko ni lewu sar na kabi vinaka ronika na kena bos taki undo rongo da wakalevu beira American go na kena bos taki babalang ronika na nuggets lewu sar na nuggets roni etu roni mai tora rawa na vital no se na nona i wakamadala na kavi ni kua ke ndona ka e rauni takeaway na takeaway mai na vital nongo me vina ka tiu ngana yalo vina ka tiu ngana yalo to vilo mani tiko koia ena rauni ka na tos ni bisinisi tos vaka bisinisi there will always be competition yeah, always competition vina nga me good competition tu sange zaka teki kenda tu tiko ani kinai o wambuta ni wakasama taki irana sandu boli na Divine Pacific Food Mart e senga saranga nindua na kena se nindua na vuna mera na biu kina mera leo tatal na ndua tal na vanua kesar marau takatiko nga na ilako ni Divine Pacific Food Mart na kena do tiko ani na kena kakana wambuta ni na senga nindua na senga beka nindua na kana wakabuna mera na leo tatakatali na kena kakana na ndua tal na vanua ana nungurai ko nga to sana vito ko ni tiko nga nando to bisinisi na ngoni to ke me kuninduri nga kandavo me nduri ka didi tiko nga katawa mundo Vinaka wakalevu Mr. Poasa koroi tamana do tal beka nakani ve wasia na kavinikua berni mai dava na ndor vital noa Ndo nga talaga naka o beka o eu tiu na madalo ko may sanala ko mikina na non tu yang on ndo na kor do na korsar me bunuliu ya asa ubulia direct sa nga nanunggu stoa iya o kakina na kay binakina nda bito ko ni chunga baka ngoni to ke kartu mani tu sama ni oda ngona saro tu na kandawu si o na maoli tu bina kanita to ko ni chunga beta nela bina to iri chunga na nonda sok ni lotu na nonda chikina na nonda banua ina ngona masalah mikina do na ngoni to ke me market tekina chukun do na business no na kayesia oni toki ya no nanga na visumi ela bunga na doiri nga bua na visumi na boni la butoto ka na doiri tani le doiri chuka watai na doiri takin tani chuka ne token business kito ne token business kito chuka go ni re kito sa vivu ke chuka na nonra kito na ngone so na song lo tu kito sa vivu ke chikina ne la boni ton business kito sa te doiri takanga na non de song na
na itoki ni wano obiti, kanta ni itoki. O kani kanta mentarai waka almatu ay na nonda waka tule watiki na boli. Eh, Onde toi tos, oi? que tu compete com a boca estoa. Que tu compete com a boca itoki, que tu que la quando que ve na kanda monito que la buena de telanga chinga ve que tanga ni sum monito que se que na maoli se que ve au monito que ou se ama que na dona coro se ama que na dona asano se ama que na vello tu ni bici ou se ama que viti la ko tava Mentare da bakal matua. Ka kuning da mai boli chico kina ndua ka chico mai taunda kuning ndua ka tukun chunger tu na milion ya merata ngara bikan da mai. Chenga. Ni la buena singi do irilio stale kina nonda bonua. Sa wirta ka sar chinga ni la ki tunda. Vinaka. Irto e konga na supply batanga do baka nga taka ke de tiko na Maoli Mart na Kandavu Store wakatelanga kina na Divine kirto na turanga tu sange mai to ya pungo dua bata ke tinga na no mundo supply ya Ni tu supply ke ni chuka mbata sa chuku berito na kenalishin. Ni na turanga sarngango. Do na ngoni ni bichi kwa sala ko kina ngoni ngo na nungu staffa. Sala ko kina masange musuki kito. Kona buna o warita kel bate merong ada nam pulang men pulang di vera na parong cuk mai ni kuah. Na wanu na channel eso na le muri na la kwa. O ko tamai ko mai bi bose kita ka cuk na mada sao chit na kai na nona nga. Na kali lai ya kona kali bu kita untuk keriki na sponsorship ni songo ningi to na vikuri buli me bici. So na viwatora de tekni koro na host tekni 7 na baksaw chikitu kambani mandongo host kan 187 host kan to na 7 tal vivu kina non ridur na ngwane buli dona kori buli I mean ana buno keto na ngalella bayani na waka business ito keichiko itu na non dei sam Vinaka. O nduanga nungu taru ni tukuna ni o koe via mai sa via tangutu vi ke mundo mai vi koe no mundo supply ya. Roni ni waka matata taka mandana tikine ya. Sanga o supplier iyo buanga iyo tale mai ve kito kana sing tata nani to ila buni ila kito nge boli le buchuku ba o kwenge bukan do ni ko embalata na kaya da kabo kwengo na nungu market ko wasa establish takarotu duru deliveries O so te o sa senga ni reid ke ni rawa. Gori, Vinaka. Nosata ia naka kwa musiti au se kila e mai market takina tiko entua bentana ngai market mengi ina na rina ni market au kana na kaivit na toke ia nei labo na raumika kivi toke ni business o toke ni business sengi toke Weo sing musiti au ke ala kumeo ko me tuku na kiverto na kandavu se kive na maolimat musiti nga ni la kuko kinando tale ko anda vina kata tunda me bit me anda wale le tikir na bula ngra sat le tukar di ba katunan da economy bindo menga me to kona tale tuga kla na do tal nungu taro nungu rongo tinga na no muni baka madal do tal nungu taro go do sati ko go yo matanga do na kana nungu do toko na kede tu na no na toko na kau maro takatu na kena sama i didi te ko e vidongo na business na Maoli Mart na Kandavu Store na Divine na Food Mart wata kirto na kava Fiji kava mai Pennsylvania o tia sa mai duri mai gorto na o kela ni tuku ni tingo na Sky Trade but orto na korto sanga i deliver tikono na food na bula pack na mangiti pack orto ya sa didi ke tikongo na supplier lako do turia ya ke tinga mai from the same supplier lako tinga mai wana turanga nindiango do sanga sanga tiko kim do mando bukia ke na itoke ya do mateni nungu tarbi kim ni mai na kanga urongo da no muni baka madala tiko mengo
baleta ni o kenda na kei viti na itau kei nda sa lewe, waka na kena tukutuku ni exponential growth. E na loma ni vida na embakingo. E senga ni, dhaba nomu ni rai, na nongu rai ni, na lebu ngā ni non tutu stoa na kena vinaka we kenda tu as a community, me waka ni nda tu sa lebu, sa tu tauia na we state ke so, don't you think na vivu ke talenga ya baleta ni sona bonua ndo na senga ni tararao na divine se senga ni tararao na maoli sa artoro ni natarao to na sky trade odi non to kamba na sky trade odi na tukin kamba senga mande ni kilanga ni orto nga na dorobongo orto na turanga ngo orto boli mai orto kota mai wana non retu na supply batanga ko ni baka madala tak tiku mai ngor maybe it's the same Indian guy ko e supply tiku mai aberto orto singi boli sulia searching apa free beroto no supply na dito supply ke dango na kai ka kina singi langa ta kan orto kompita kana na strategy ni marketing ko da kabeo o kito na kambani home delivery berarti nera living. Na living ko naka kotumbe na bakana na mo bulian do na ben me deliver saran na matan ka tumba. Ira tungai ka ira torana telefon ra wada investor. Iya. Na kai mo city o ni interview ti ko na turang ko interview ti na mado sawati. Tu kuna chiko ko ya. Benda rai ra tungo na millionaire ra vito ko ni ra billionaire ko tu na konto to ko na to chungo. Sing me milionaire setelah di bilionaire. O ko yang senga ni so mi balele na nona bera na so ni nona supply. Tang chumai da giri chau chumai na visi. Ya kartu sing to so chukuna sto. O ko ya e matanga lima tanga ke kito na to ya uchugo. Kito business bobo ngone todo ko na kanga da kino kito. Betar tu sana le register tu ya na registration ni store ko kito sa chuko be kito o ko e chuko na supplier ni na registration ni bulk supply wholesale tu sangela kan ngon ni bitingo mer to le register and store o chame ngai supply tikira tu chuko na mai o kana ni tu supply todo kongo Sandina. Yo, ni Savaya, e senga ni dua na kia na waka na nanu mando vitala noa me rani baleta me waka ni savia toto wata tonga nam do strategy ke na market ira na caregiving caregivers e senga ni do via mando ndambe ndonge vitala noa takabata waka da to daka bata nga they've got another concept kona na packaging is a big deal waka orto package tak vai orto na non orto na bula pack ngai tiko na mangiti pack o ke mdo sa tunga no mundo market ko na deliver ni werna caregivers na vi madawa ndo lako tiko na delivery na vi madawa e roni ndo mbeka na wakana no ya waka samataka mendo vital no ameroni didi vaki batanga o sakadiru mai na turanga ko interview ti Tato ko nunggu staff nga kero kan. O asa kadi may nunggu office na singa. O tsa kero may bitanga no o sulibu ana nunggu offer. Atin reda. O tsa ko atukun chukwa ni kwartu singi tu takada wata chukwa indua na tamata milyonya kaya siya. Kila indua nga na supply nga ko supply chunga bikito. O kila sa rongo dan supply ni kito sa bangara import license. Export import license. Sebenarnya lagu mainan itu import export license begitu tangu tubi ko kena. Sali sangat talo ko na market kitu sa chukino go which is to household ko sing cukup na lisennya. Lisennya cukup begitu. Bangun ini which kitu sa banturin bisnis roch. Sandina. Wala to ko may do na maramango interesting competition Iyo. Ko ya interesting competition yenda dola tu na nonda to bata ngo na radio bulan to bata me nda mai vi o sei tiko nda mai vi tal no tiko vi bakarara mata kitiko na sombe kana kai senga tu nindo matata kina sobe kanda kanda vi bakongeti talitunga nda vi tarai da kitiko
Sema ni business dava itu samai wakanduri tiko senga walenga Amerika ina be sai buru-buru tali sombala tanggo endua na kalau lebungo ninda samai wakanduri business na ngoni toke o tia au ayo mantanga ndona kana gumarau taka tiko na be tala noa ni o tingo ni sa toso tiko na nondo to be wakanduri business i valangi menanga lako tali na kena isema i viti Belata ni toke la tiko na lenga lewe tu me viti. Ni rasa ngole tiko ya na ngole na nek, na programa ni nek. Belata ni sasa nga na daka me viti Yo, o kentungo toke la ke tu na resources tu me viti na nondo tu ya umbula. Keva kawale nga. Mera ni na lako ya ni na kena market taki valangi. Au bambuta ni na senga ni ndua na puna itiko mera na mbiumbi kina na ngone me viti mera lako me tō lako mai vango. Waka mbimbi matangai na porokaramu na neka. Ni rasa lako tu vai ai. Koe a, au wambota sa roti ke andaru ya ni kua. Se ntua tale na kani vea wakaritaka mai. Teman nunggu wabina kanga be ikum do na radio bulan do wata. Wabina katali tengah ni wikim do. Do sulian do nango na merani wina same level playing field na kena karuanga o kerenga abi kanda na ngone toki kanda sabi a bonturia na non business na me sama ngana lo Dina ya semebe na bunan tabe bontur business kina be sama kanda ngarabo da sanga da takaba na non itami baka don business situ no don business ngana no mu register ta no mulejin leu telaka tu me na itami ni don business o da kama chiku na mandra chiku na no mu research Reda chuku na wanu era kuita ki chuku kina na nomu clients. Reda kita usa me kato do chungo na bulan do bat. Na reda sing do bia kasar male na tuka bleta na nungu clients sing chuku na bulan do bat ka. Ni na radikala tala I was always reluctant in putting my money in bulan do bat. But okela ni nro bakai time chicken na kambani kebichi. Why not? O moroni bibu kikina. Iya na wanu era chuku kina ni to clients. O putting boleh metin wala na undul na biyang bike na pagmandaan ko bagsawat si mga domingo rosol wala na undul that money goes to marketing iya okla ke baka me baka na nanda rai ran do na ngona me kanta vital nam da na bundi working business dina na wasia na nanda strategy le butu na ala ba dingol kanta chukina le butu alonga niu Okla Santa Rosa ngo to subina kachi ko na agency na edi botike na divine belata ni kito wanga takachi ko na nito kila nito kila ni wangara customers wangara clients bimbinga ira na clients sini bimbi na caregivers Toto vata sarto nga yo kento to kila ni sato lewo. Toto vata chuko na bimbi ni caregivers. Ko na utumcha na bimbi ni caregivers ko buli kina stoya. Meron ni rana kana chikita. Na iya kesenga oyo na stoya wa sa tuku na virtu na ngona kitolere de kino na tuk wayo lavo tuntono buli nga mleta. Bimbi chuko we rana caregivers wir tala rakana chuko. O sibina kata meranga kana chuko wada ni rale rawi lavo chuko mai. Wa merakana me ko ni bira na kakana na ko ni na noodles chunga tintuna se noodles tin bulu makau ai singi binaka rakana ndroni kau kana ba binaka anu buni kena nungwa turada kena na stoya ya o katalchan sing sucharan business binaka na stoya ni ratungo mikong ratuna wiki China kay kartugo but they don't do what turada kena store belatanga nungwa na numikimi na caregivers Dina, pinaka. Ndo nungu taro, na nungu warungo da tonga no mniwa ka madala taka tingu mingori, au waka sama taka niuni ko ti edi da ke maior to na mbula ke Fiji ke mbula caregiving Bula Fiji caregiving. Na waka na nanu watanga ni sa didi tiko na divine na store manda to vital no taka tingo, sa didi tiko nga ya sartonga i duri da ke maior tongo, Yo, a vida na caregiving agency asa didi tiko mai Santa Rosa, o tianga i mai didi talenga na nimberninga mai nduri na divine. E senga ni tiko no muni waka sama ni awa talenga i anon rito rai na kena voni caregiving agency rito asa didi rau toka?
Ni umay wadadana no tu business. E senga ni wakadadana ni o ni salak tali mai santo tali go weekend to vai ai. Senga beka ni a vai anu ni wakasama. Ia, o eu ke waka ngoni ni tauke na kaya o tokona. Na kaya musiti o kinango, ni sanga me kutatani na ni tau makete, na ngoni tauke ke tau wadidu wa kistoa tiko. Me kei kota ki wana ni tau supply nga ngoni India. Le mundana ngoni India me supply tiko nga. Kuni mai makete te kito. Kwana num ni tuku na chungo ni una ni or tu non ratu na kango sia nga sing non ratu. E non chuku me na ngoni India tu tunta kun ratu. Santina. Vinaka, wakau wakarita ki tiko ea, liu na ka nda mai vulida, nda mai rongoada, sa nda mai wakararama ki tiko e. E na vitala nongo, ko ea na kena wakatule wasa na nge wakatau wiki muni. O kito usana mai vitala noanga, mai wase ngā ni sona ka ndondonu me wase muni ki la tiko, me rau ni tō tiko watakede, dua watangana wano tō ntāme watakede tiki nai. Vinaka wakalevu, ni mai wakarongo da tiko na i wakamadala ni Mr. Poasa Koroitamana, dua sa roninda kai ni sa mai tosa vinaka sartunga, Achieving the American Dream, na wano levungo California, na nero mai vital no tiko ani ne kavini kua sombeka no mani wakatataru ni ngai rani vitar taranga mai se rani ni wolo talinga mai boa Poasa Koroitamana tiko talinga na Messenger, tiko talinga orto na Facebook na Divine Group of Companies, certo? Tiko talinga ni na Facebook. Vinaka wakalevu, Mr. Koroitamana, sa wakanuni vinaka tiko ani na muni madhango na no mundo strategic planning ni mataka. Ni taka ni na tosa vinaka tiko ya. Naka, na valeu. Naka.